Danas pravimo sočne pileće uštipke, jednostavan i brz recept koji ćete obožavati. Za ovaj recept nam je potrebno 650 g pilećeg mesa, 2 jaja, 1 kašičica soli, 1 kašičica aleve paprike, biber po ukusu, 2 kašike majoneza, 2 kašike brašna, malo peršuna, beli luk u prahu i malo kačkavalja. Prvo pileće meso isečemo na sitne kockice i prebacimo u činiju. Dodajemo 2 jaja i 1 kašičicu soli, pa dobro pomešamo. Zatim dodajemo alevu papriku, biber i 2 kašike majoneza. Ponovo pomešamo da se svi sastojci lepo sjedine. Sada dodajemo 2 kašike brašna, peršun i malo belog luka u prahu. Sve dobro sjedinimo i na kraju dodajemo narendani kačkavalj. Smesu ostavljamo u frižider na 15 minuta da se lepo poveže. Nakon toga vadimo smesu kašikom, pržimo u tiganju na srednjoj temperaturi na malo ulja dok ne dobije zlatnu smeđu boju sa obe strane. I to je to. Preukusni pileći uštipci su gotovi. Kao prilog ja sam koristila pečeni krompir koji se savršeno slaže sa ovim hrskavim zalogajima. Ne zaboravite da ostavite komentar i javite kako vam se dopao recept. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem receptu. Prijatno!